Oduvek sam voleo vozove. Sa nostalgijom se sećam prvog putovanja sa roditeljima, romantičnih odlazaka na more, nezaboravnih ekskurzija, parnih lokomotiva. Uživao sam u poslovnim, ekspres i putničkim vozovima. Ali postoji jedan voz drugačijih od ostalih, jedinstven u svetu. Postoji voz u kome uživaju sva čula. Taj voz je nadaleko poznat i nikomu ne može odoleti. Leskovački gurmanski voz, Roštilj ekspres, prepun zanosnih mirisa čuvenih specijaliteta. Idemo! Za leskovački voz mora da budu zastupljene sve vrste mesa koje su jestive i koje su prisutne kod nas. Mi imamo još mnogo vrste mesa koje kod nas još uvijek nismo uveli, ali za sad taj starinski leskovački voz mora da sadrži sve vrste mesa, pa idemo u gangovima od lakšeg mesa koje je lakše stvarljivo do onog težeg junećeg. Najpre dajemo tu leskovačku pljeskavicu, neko pileće meso sa... Evo, mi smo radili sa slaninom, može i sa slaninom, može bez slanine. Uštipak, opet od tog sastav roštilj mesa, osnova sa dodacima šunke, slanine, začina, kačkavalja. Pa idemo vješalica svinjska koja je opet u manjim normativima, manjim komadima. Džigerica uz krami i na kraju juneće meso, ono što smo mi danas pripremili, neki 6-7 gangova, što ne znači da to ne može da se izmeni i da se doda nešto još, da se oduzme nešto, zavisno od želje gosta koji dođe na ručku, koji šta zahteva. I da se negdje uklapa u nekom normativu jedan dobar ručak, rečem, na 380 do 400 grama trebalo bi da bude mesa. Prilozi mogu da budu pomfrit crni koji je obavezan, gruvana paprika koja je obavezna, ta suva i naravno salat. Gospodine Iliću, kako ste? Dobar dan, gospodine, dobrodošli. Bolje vas našao. Vidim, kod vas je uvek veselo. Gospodine Iliću, leskovački voz je neizostavni deo svake roštilj kuhinje. Recite nam, postoje li precizni podaci kada je prvi put raspaljen roštilj u gradu na Veternici, kako se leskovački voz služi gostima i uopšte odakle taj naziv leskovački voz? Ako navedemo podatak da je krajem 19. i početkom 20. veka u Leskovcu bilo više od 100 zanata, onda možete zamisliti koliki je to prosperitet jednog grada bio i koliki se svet u tom gradu u to vreme slivao. Kako su oni mogli da dođu nego vozom? Vozom dolazili iz pravca Beograda, a vozom kretali od kraja 19. veka kada je otvorena pruga Leskovac-Solun i put Grčke. I kada stigne leskovački voz pun takve robe i takvih proizvoda, znalo se i očekivalo se da stigne kvalitet proizvoda najvišeg ranga i koji izazivao interes ne samo poslovnog sveta, nego i svakog sveta koji je na ovaj ili onaj način bio vezan za proizvode koji su se pravili u Leskovcu. A vi možete zamisliti, ako imate više od 100 zanata, da je svakoj kući, svakom domaćinstvu, svakom hotelu ili preduzeću bilo nešto potrebno od Leskovca. Znači, leskovački voz bio je simbol kvaliteta onoga što dolazi iz Leskovca u pogledu proizvoda svega onoga što se proizvodilo u Leskovcu. Ali ono što sa sigurnošću možemo da kažemo da je početkom 19. veka u tadašnjem Leskovcu došlo do organizovanog proizvodnje roštilj mesa koji je postao popularan ne samo u Leskovcu nego i van grada. Prve podatke na koje nailazimo gde se leskovački roštilj služi van Leskovca jeste u čuvenoj beogradskoj Rajićevoj kafani 1861. godine gde su leskovački ćevapi bili služeni pod tim nazivom. A to znači da je brend
odnosno trend proizvodnje roštilj mesa i proizvodnja i priprema jela sa roštilja u Leskovcu najkasnije zapisano što nalazimo, možda i naranije, hajde da kažemo početkom 19. veka krenuo. I on se do dana današnjega nije promenio. I taj kvalitet leskovačkog roštilj mesa i proizvoda na skari zadržao se i do dana današnjega, a da na popularnosti i na kvalitetu nikako nije izgubio ako se priprema na pravi i originalni način. Leskovački voz svakako je ambasador leskovačkog roštilja i njegovom posluživanjem na način kako se poslužuje i na način kako se priprema leskovačka kuhinja može da se podići i da drži kvalitete do današnjeg dana. Tako da kad služite leskovački voz, služite gang po gang, odnosno jelo po jelo. Jedan proizvod, pa onda pojedete to, sačekate malo, popijete piće, onda vam ide sljedeći gang, pa sljedeći gang i to traje tako čitav sat. Zašto? Zato ako vam se čitav leskovački voz odjedanput donese, ne možete da pojedete sva jela odjedanput, ohladit će se jer nećete osjetiti ukus svakog posebnog jela, niti možete da složite piće uz određenu vrstu jela. Ali sukcesivno služen gang po gang, to znači da ćete ga dobiti na način kako je pripremljen, u svežem stanju, u toplom i možete ga na miru konzumirati. Zato vam je potrebno vreme, a to vreme u simboličnom smislu vezano je za leskovački voz, odnosno za voz u širem pojmu koji ide polako i gdje putnici mogu na tenane ne samo da razgledaju kraj kroz koji prolaze, nego i da uživaju na miran način u pogledu pauza koje nisu bile tako kratke. Kada listamo enciklopediju roštilja i stare recepte kulinarskih majstora, svuda se naglašava da dobrog roštilja nema bez dobro biranog i naročito pripremljenog mesa. Regionalna privredna komora Leskovac za Jablanički i Pčinjski okrug pravi je pobornik zaštite autohtonih specijaliteta ovog dela podneblja juga Srbije. Leskovački domaći ajvar i leskovačka sprža sada imaju sertifikate proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom. Međutim, sa ovog područja najpre je leskovačko roštilj meso zaštićeno kao brend u Republičkom zavodu za intelektualnu svojinu. A kako zaštititi leskovački roštilj kao celovitu gastronomsku ponudu specijaliteta? Ko će u buduće i pod kojim uslovima moći da u jelovnicima koristi naziv nekih od specijaliteta leskovačkog roštilja, ćevapčića, pljeskavica, uštipaka? Regionalna privredna komora nosilac je tog projekta u okviru prekogranične saradnje sa Bugarskom koji je podržan od strane IPA, programa Evropske unije. Što se tiče leskovačkog roštilja, ovo je znači završna faza da očekujemo da do 1. novembra i zvanično sertifikujemo leskovački roštilj kao roštilj, znači celu paletu proizvoda koja se proizvodi na teritoriji Leskovca, odnosno svo meso koje se proizvodi na tradicionalan način spravljanja leskovačkog roštilja. I to je ono što je kruna zaštite jednog područja, odnosno proizvoda, prehrambenih proizvoda jednog područja, a to je ono što je autentično za ovo područje i to je leskovački roštilj. Više nećete moći da vidite natpis leskovački roštilj ne samo po Srbiji i po svetu, a da nema saglasnost i da nema one kvalitete koje stvarno treba da ima leskovački roštilj. Tako da neće moći svako da upotrebljava naziv leskovački roštilj. Zaštite znači mnogo veći dijapazon u odnosu na zaštitu samo leskovačkog mesa. Roštilj mesa znači zaštita kompletno cele palete proizvoda koja se upotrebljava na skari, takozvanoj skari, odnosno na grilu koja se priprema i koju mi nazivamo na kraju krajeva leskovački voz. Nekada je slavu roštilj mesa pronosio čitavim svetom Miodrag Gligorijević, Dragi Bure, koji je leskovačkim specijalitetima oduševljavao i Josipa Broza i mnoge svetske državnike. Dragija nema, a nema ni njegove tajanstvene recepture. Ta slava i ta legenda gurmanskog roštilj voza nastavlja se i danas, ali pravih specijaliteta sa užarene rešetke nema bez dobrog mesa i njegove pripreme. A šta se to događa kada ukrste svoje kulinarske veštine majstori roštilja i kada se nadmeću na tradicionalnom takmičenju majstora roštilja Miodrag Gligorijević, Dragi Bure? Sve se odvija pod strogim okom žirija. Ko će bolje i ukusnije da spremi jela sa roštilja, a ko lepše i izazovnije da servira.
Mi znamo da to naše nacionalno jelo poteklo iz Leskovca. Kako pljeskavica, tako ćevap. Za pljeskavicu se kaže da je kraljica roštilja. Sve ovo ostalo je nadogradnja, vešalica, moram da pomenem i kobasica. Znači, sve ono što se radi od mlemenog mesa, to je brend Leskovca, a Leskovčani to najbolje rade. Po tome se vidi i to kad negde odete u svetu i vidite objekte gde piše leskovački roštilj. Znači, to je dokaz da je kvalitet na visokom nivou. Prvo, kad se priprema meso za roštilj, mora da se vodi računa od kog dela se i pravi. Ne možete to da radite od buta, pojedini rade od buta. Drugo, postoji razlika, na primjer, ćevap je tursko jelo, mi smo ga malo modifikovali i ćevap Turci obično pripremaju, ne obično, nego ga spremaju sa ovčetinom. Kod nas se dodaje malo, eto, ide goveđe meso, juneće, dodaje se i svinjsko. Obično to naši ugostitelji rade iz razloga, pošto, eto, kako oni to kažu, obrađuju tu vešalicu, ražić, pa im ostane. To je ipak prva kategorija mesa, to nije da se baci i bilo bi šteta se baciti sa melju, pa ga ubacu u mleveno meso i eto, dobijemo kvalitetno meso za roštilj. Ja posebno cenim ukus i kvalitet mesa. Mora da se zna da, kaže, ćevap, obično to stari majstori, ja sam to od pojedinih Leskovčana ovde čuo, kaže, mora da igra. Znači, a drugo, mora da ga osetite u ustima. Jer kad pojedete dobar ćevap ili dobru pljeskavicu, ona traži dosta vina. Znači, mora prvo na ukus, da Nemci to osete, da dobar ukus, dobar miris i to je to. To je taj leskovački voz, gastronomska kultura, gastrofilozofija, gastroživot i čarolija. Vozovi dugim šinama dolaze, prolaze, odlaze, jure i žure. A leskovački voz, šta o njemu kažu Leskovčani? Za taj naš voz ne se naplaćuje karta. Sedneš u kafanu, uza stal, carski uživaš i stiza vagonče po vagonče. Lele, u jedan vagon ripav ćevapi, sitno kolce igrav. U drugi meškolji se pljeskanica, u treći etegi uštipci. I takoj vagon po vagon. Ete, to je leskovački voz. Da se ubavo provedeš skroz na skroz. Kao izraz poštovanja prema roštilju, prema carstvu svih čovekovih čula, svake godine pod kraj avgusta, evo već 29 godina, ovako je na velikoj narodnoj svetkovini hrane, na planetarnom događaju, festivalu svih festivala kada je gastronomija u pitanju. To je leskovačka roštiljada. Sve se žari od roštilja, pršte opojni i izazovni mirisi čuvenih specijaliteta. Majstori rade, a gosti se slade. A ko da odoli ovom opštem veselju, muzici i jelima, pravim remek delima, na ovom zaista svetskom balu gurmanluka, kad grunu trube i kad se gosti, putnici i namernici iz zemlje i sveta prepuste znatiželjama i uživanju. Leskovački pesnik Rade Jović, omiljeni lik naše varoši, napisao je najlepše i najoriginalnije stihove o leskovačkoj roštiljadi. Ako nemaš merak na jedenje, ne se pipaj oko ćebapi. Ćebapi ne su za budale, ćebapi su za ljudi. Od meljano meso, od plećku, od šijuna bika, od paflaku. Kad se meso ubavo izmesi, turi se da prespije. Ujutru se pa izmelji. Kad meso odvugne, praviv se ćebapi i pljeskanice i turav se na žar. Ćumur mora da je iz planinu, domaćica da je ubava, domaćin da ne je budala. Samo kad se to ju desi, ćebapi sami ripav na čoveci usta. Takvigi ćebapi ima samo Leskovac. Svaki dan, svaka noć i svaki tren je atrakcija na leskovačkoj roštiljadi. Naravno, kruna ovog festivala je
pravljenje najveće pljeskavice na svetu, Memorijal Novica Stanković Šaponja. Ovde u zavreloj atmosferi muzike, bodrenja i aplauza, ovde se svaki rekord meri i u gram i u milimetar. A sve što je lepo kratko traje. Kakva šteta, eto, dok čovek udari dlanom o dlan ili dokaže pljeskavica, prođi i roštiljada. Šetao sam od skare do skare, sretao dobre ljude i radoznale goste, uživao pod šatrama i u kafanama leskovačkim, veselio se, svirali mi trubači na uvce, malo li je. Kad prođe pijanka i pijani i trezni ide v dom. Čovek u čaršiju može kad hoće, u kafanu kad ga pušti žena. Koji ne veruje nek se utepa. U Leskovac kafana do kafanu, a Leskovac ko da ga je Bog udario od zemlju. Šamadroz. Kad su praznici, sve su kafane pune. Narod poludeja, isteruje me rak, a kafane, majku si je bale za takve rabote. Došlo vreme da se pozdravimo. Evo, radostan, siti Pripit, odlazim iz Leskovca poslovnim vozom. Dobro su me ugostili ovde. Putujem da pričam po belom svetu o leskovačkom gurmanskom vozu, Roštilj ekspresu. Živi bili i u zdravlju se gledali.